हंदकी तौरीब भोट है यामन सेंगना तौब ओइगिदबनिना चरक चहिंग यामन नाइबा लेपाकी यकनबा ग्रुप मयामना ललहुब ग्रुप फॉरेनर्स मयाम सिंगसिना अपन पीबा खोटपा तौबसिना मसी मचेत मचेत ताबा मसी ओपिनियन से यामन वागने पीबदा अदु बकोने एज ए खुगी एजुकेशन खुई सिटीजन अमा ओइना इसागी पर्सनल ओपिनियन द खुने फोंदुक चबताय आई एज ए पर्सन पुलिस थोक मचाम तौन लेरगा इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड स्टेट के स्पेशल ब्रांच खर कुइने लेरमबनिना सिगी तबक से खर आई खर थेंगनरे सुम येंगबद गवर्नमेंट द आई कॉशनरी वर्ड आई हंगचगी मसे लोन ऑर्डर थोकनी मसे अयाम मसे पीसफुल इलेक्शन ओइरोय हाइबसे आई मरी मंगारक ऑन रिकॉर्ड त लेबिरमगनी मरमदी मसी अखोयगी इलेक्शन से मसे थुगाइन बो होनबद कुकी ललहुबा दिस चीन कुकी टेररिस्ट नॉट ऑल कुकी मिजो अपब मयम ले अदुबो चीन कुकी जोगी नत्तब वही ओइरोइदबा मदिगी हाइदबा वही मयम हाइब खोटप तोरप तंजादा अंगकपद elite personalities top bureaucrats police top ranking government officials CSOs ज्ञान तब पुनमक्स मकोइस तमिन लेबनिना अखोइने वी प्रिज्यूम अदुगुम्बा अचौचब म्यूजिंग लाइकलसु हइबा खोटप टॉप रैंकिंग ब्यूरोक्रेट्स मयाम लेरिबा पुनमक्सु नखोइसु याउरे है नखोने लोरी बिकॉज साइलेंस इज कंसेंट नोइन हरम जाय अखोइ मतंग चादना नोइन हरम जाय ए अखोइ एट गन पॉइंट हाइ दिजा दे नत्रगा हातोकनी हाइबिदो को हाइ योने नो अदि जादे अदु हरपता दि यू आर अ ब्लैटेंट लायर आई हाइ गेम होजिक तौरीबा तालीब चरक सिग तौरीब से गवर्नमेंट द मोइना ओके waging war against the government of Manipur ne taureiba se just because Mr. Biren Singh happened to be Manipuri mukoi allegation se Meitei chief minister what does it mean Meitei chief minister Meitei ne shukuni chief minister or the kuki mayam akoi mijo mayam lusei mayam punamut chikpu yaugrabo nakoi da nattaba thabak tawbu yaugrabo nakoi phangum tokba right punamak loina piri I say very openly and very emboldenedly Mr. Biren Singh is only the chief minister in the history of Manipur gi akoina Manipur the changra sorry India the changra matungda after the election chief minister on purakpadi he is the only chief minister who had visited every district and who had looked after very keenly and very wonderfully I say he is the only chief minister mamang the palamba travel ki chief minister Muslim ki chief minister Meitei ki chief minister by community not by that Meitei chief minister natya by community they happen to be mayang marung deni jenguda only Mr. Biren Singh honorable chief minister he is the only one ching the chatna khotna kari watpa kari toba karmai to masana in person mamit na jengna khotna chatluba so he is the only one whom I found if you said that no he didn't do that means you are a blatant liar adu nakoina tawriba se khangna nakoina Manipur se machet tahan geina noni khallibado it will never be possible tawganu election nakoina tawriba de chingda at gunpoint tarum jai mase koi khangde but don't go in the communal line Manipur belongs to 35 community adra tamda libada थोई बे इलेक्शन से मसे हाइदरंगे ममांग दा ए नेशनल गी दा लाइन हम ता हाइजगे नेशनल गी दा ए गी पर्सनल ओपिनियन ने डेफिनेटली बीजेपी is coming into power may not be 300 or 400 and along with the other other parties my NDA group pullaga around at least 340 350 doida ai phangani high this is my presumption may not be correct this is my personal opinion but definitely BJP and allied and his other parties they are forming government Manipur context lakpada I have a little reservation mase mije mayam se phongi mostly both Congress kagani kangbu ma hai NPF ki ama kagani Congress ama kagani hai be masigumba
mohi calculations or my presumptions or my evaluation or assessment to ayam matan utli. Special branch must have been played a very pivotal role. Haidopu yaro, definitely they must have written to the government of head of the government and head of the state. Shoydra moy Manipur gi special branch shoydna iramgani shoydna madudi okune interfere to we ade. These are all top secret thing. Who will win, who will not win, who is going to form ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ chief minister ꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯈꯪꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ election ꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ speculation ꯇꯧꯕꯗ BJP ꯒꯤ position ꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ sound ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯔꯛꯇꯕꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ruling government ꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯜꯂꯕꯅ ꯀꯥꯖꯁꯅꯨ ꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯕꯇꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ BJP ꯒꯤ government ꯒꯤ MP ꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕꯁꯤꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯉꯛꯄꯗ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯂꯩꯔꯛꯄꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ very overtly very emboldenedly openly mayam ngangnari. Is it not the time adu thengdi thengre BJP party nakoi ashoiba mayam who is the MP I do not know, whom you nominated we do not know, adigi what the MP is doing in Delhi we do not know. Masigam nakoi interfere tobum thokte maduri BJP nakoi na khangi adu BJP gi maramda BJP gi state tiga ani khak leibada koi ani thagatpada BJP maming sa amukta pandaba se mase koi nungaite. And just as a layman oina khan haijabai wane akoi di BJP noina toba district mayam da tawgiba some section of people, some foreigners, some terrorists makoina pamda, but that is quite okay. Moin khanjibai wane they don't deserve to be they don't deserve to stay in Manipur. Makoi di Manipur gi citizen natte, they be sent out as early as possible. Aduna handaki da tawgiba se paisa gi game se tawbudi khara tawramani khara mini khara what na tawbra khangde paisa paida na tawbra natana tumin tawgibra khangde. Masigi main cause BJP gi maram da kaimtang mina thajabal electoral se BJP ka baje hai se kaino. This responsible should be shouldered by the Prime Minister and the Home Minister. Makoi ani dani tainari ba semina. Both thadabagi hai both ki matam dai tare both ki matam da Manipur da leiba praja miyam gi attitude mayam do aduna maram moiraga hai tare hogi inner da koi Congress na karakadra ju mayam da ju hangnari je Congress na karakadra natraga BJP na sum kagadra haibo khamji ozagi emota hogi praja miyam gi attitude matam du gi attitude to khallaga yenga hai tare hogi inner da na Congress se karakadam manbra natraga BJP na dum kabam toina kagadra chami adun hambir you have every right to ask and we are here to answer. Most likely Congress kagadra haibagi shum aishu wakan namade khalli but it will not be a quick landslide victory. Adu khara dikhachakra hengadra haibarthadi shini Congress su state labor miyoi singshina mohina pubada matik chaba candidate phangdadna like Mr. 𝗵𝗀𝗧𝗏, even Mr. Mahesh masa phajana tawi, even RK Kaiku Kiran Panbigiba I do jam chumbajatni moina ching tampuna museloina kur adu iho malakpa hojing matam na karmain to kari unite Mr. 𝗵𝗀𝗧𝗏 maming karga palliba Mahesh ki maming karga toina palli se kari unite. We wanted a person who can deliver goods, who can stable the issue of Manipur, not for the 𝗪𝗧𝗍 alone, for 35 community. We do not want that MP or the minister who shut his mouth. Adu madu miyoi like a toothless tiger number one. I don't know they are not required to be the MP. Madu nominate to the government, the party mayamna thagat adu miyo nominate to I salute to all of you. Noi madum the kangre. Manam naha something test the udamne. I thank I quaidigi sathiba pattaba I tagre I need to hangache but the selection was made by the party. Akura pamis naha who can say who has no fear and why should he be fear? At party ki makha area hai ji hujur hai tumin dum leiba shor honganu tumin sum leiba namit ushalu tumin dum leiba leader of the house na hai reply period no ngang bajade
then what is called the freedom of speech? The Article 19 period 1A, B, B, the C, the period that remains as it is redundant. Adubu, Madan Hogre, Ching the Toribase, it was never 100% fair. At gunpoint, Matampuna Mukta Toi. Adubu, Chokot Pamapam Dedi, Karikara, Chokot Pamapam in civic sense labor. I don't undermine all the tribal people there under Chokote. No. In civic sense, mafam the gun culture later, mafam dedi, yamna lemna thado kotobata was okay, taba pangi. Ever since, Ashigumba, underground group, or a separatist group, Lakpa Korpa Torpa Tarabadi, Manipurna Pamba, Adumo Shoider Moitoroi, the Chin Cookie Jogi group, the Kadun, Manipur government, Manipur the Tamdali Bamio Shingshe, 35 community Kuli is a Moikandi. Moikangana Moikandi. Adu में तक तो भारत सरकार न सकंदे आई मोदी चीन कुकी जो ग्रुप तो सो I don't blame the government of India द कोई नहीं तो हुल्ली बसे कनाना लाली कनाना चुम्मी कदाई बोलना तो बम तोई करी पिबम थोकते हाई बसे न कोई honorable prime minister head of the government home minister department 36 department very important portfolio पाई वीरे Mr. Amit Shah जी अमदी DIB अमदी okay government home secretary Mr. Balla Mr. Deka no the achau bunin hoi punamak loina khangi bani karamahin tawdana asumai tana Manipur da leriba miyom tam da leiba miyoi sing se na koina fajana no ni junction bidre banana ai khangem what is the role of the home secretary I am fully worried Mr. Eke Balla hari unupa se yam na tobungamba yam na pomini mina wo phagito na hene ऊपर में धरती के ऊपर में आसमान में भल्ला धरती में कई मन हाइदु आसमान में अल्लाह और धरती में भल्ला हाइना अदु हाइनरी बनी अदु इंपोर्टेंट होम सेक्रेटरी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा DIB मिस्टर डेका मोस्ट सीनियर कोई पुलिस के ऑफिसर द 4-star ऑफिसर ने मको लोनी खंगी बनी अदु मको इन हाईवे से प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर तबी दबरा लॉबी दबरा एनीवे मांग में जब कोई पूरा मांगे पुंगतुम तो मको मांगे वी आर द टारगेट वी आर नॉट हैप्पी एट ऑल ऑन द गवर्नमेंट ऑफ India मसिम दे हाइगे अदुगा पार्टी की मतंग काब कादब हाइबसे मसी यामना पुंखेन खेनरोय तोबो अदु बीजेपी के वेरी अनफॉर्चुनेटली करियो ममकोय अनि से मनुंगदा अमबो कहूदो बता द बीजेपी योर पोजीशन विल बी वेरी सेकी लेबक थी अमत बहुद नोय कहनी अमने कांग्रेस खंगदे और एनपीएफ खंगदे अमदे काबा मनम नोने सरकार पाई बने दिल्ली दसु नोय न पाई सिगसु नोय न पाई नोई अफब थबक तौकी खज खर सोइब प्लान लेयु खोट की दुदी टेररिस्ट सिंगसिन हरकपनीना अखोई खंगे योर कंपल्सन अदु को वी डोंट ब्लेम इट अदुबु मसे यामना लुई मसे हाइगदबसे यामने हंजल हाइरुसु अखोई अंगाव तागदरा अदु कांग्रेस से 1 का बजाय एनपीएफ से 1 का बजाय as per my evaluation the BJP seems to be out of the race seems to be do ye madu ai kanang kan he lale ngudi ai yumda la nung no tharadra khangde this my personal evaluation kiran ga akoi gi girajan sahab ko ani na moi opinion da moi mo kan na jengse like say anyway let the government be ruled the center the government Mr. Modi he will rule it and nobody should rule out he will rule it nobody should rule out must soid and correct with all the supporters too he will have a big chunk majority lakani have I am in full belief have thamjige अच्छा तरफ बताइए लास्ट राउंड फाइनल राउंड ओजा सुना मैंने मतलब याम लाइक द वेरी शॉर्ट 2 minutes मैक्सिमम को 1 minute है 1 minute ओजे हाई होय होम पेनलिस्ट होम हाई एक्सपर्ट होम दा अइना ताजा बदा दम ओजा हावी जम ओजा की ताजेन जो दम बीजेपी न कागने हाबी मोंग ने हाबी रे ओजा किरन जो हम स्पेम फोन हाबी रे अदुगा खोय ओजा सुनाम ने जो फोन हाबी रे 67% दि बीजेपी न कान हेमने 34% कांग्रेस न कागने हेमने ओजा सुनाम ने लाक्सनी वाफम दि करिगुंबा ओजा की प्रेडिक्शन से चुम्ब तारगदी कांग्रेस ना कागे तारगदी होगी बीजेपी लेंगांगना मणिपुर दा बीजेपी कहलक्ति हाइबगी सेंटर दगी हारिबा कम्युनिटी अनि की मरक्ता होजि तंगदुलि तादरिबा असि दगी वारोशन पुसलकने हाइबस अकाइबा लाखपगी चांस लेगदा ओ मसिरो अई मोत दि मसे स्टेट की द स्टेट बीजेपी ते ताइनबो जादि मकोक्ति प्राइम मिनिस्टर गा होम मिनिस्टर गा मखोइनी न सानबो लीलानी मंगली बसु
अखोई द लान थेंगनली बा लेफंद्र बसिसु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना आई लेट्स से प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर तो से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना विलफुल एब्सेंट विलफुल बैकआउट तो बदिगी लान से कंटिन्यू तो बना प्रजा में पेनतबा सेकेंडली असुक जमना खुदोंग थीदना वाना लेरिबा तंजा सिगा हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड होम मिनिस्टर एंड कंसर्न कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव अमत लाक्तना मणिपुर दलीब तमदलीब मयाम पुनः कोई ममित मपी तान कफन बसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप ही इसका दायित्व लेना होगा अब मणिपुर द बीजेपी उपाय लेतबनी ना प्राइम मिनिस्टर बु मखोंग थौरी चिंग लाउ नंग कैंपेन तर हाइब ngमदबा होम मिनिस्टर गुंबा 142 करोड़ की वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी लार्जेस्ट कोई थिकली पॉपुलेटेड इन द वर्ल्ड की इलेक्शन की तो बुनी ने चुम्मी अदु हाई हाई दनबु मसागी एरोप्लेन लेरी बनी मसागी लोइन मतम मत पुंगनी काइथोगा अवाब सिंधु सरुक याब खोप वही अमनितंग हाई दब मखोइना they are the root cause if the BJP fails to turn up आप दोनों ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल गृह मंत्री आप दोनों इसी का जिम्मेवारी सर पे लेना होगा मणिपुर की सरकार पाई मियो सिंह द बीजेपी सिंह मकुक सिंह द इन नो वे you shall have right to abuse or accuse or throw you out that is up to you लेकिन हाँ मन मधुना बीजेपी अदिगी इवन करियुम काद्रबदी कना खनी मणिपुर गवर्नमेंट से मथों का ओन बसु जारी जानि मतौरे हिंद खल्ली because they are the two they are solely responsible मणिपुर गवर्नमेंट नते मखोयनी ने लांब तारबदी I would have said that BJP सोदन कागनी हाइदन मयाम ने सुनुंग वाइतबा कप्पा